I zato što je onda možda vi traduješ. Verovatno možeš 2 na 2 kao svoj tim, ali nisam siguran. Tu si je, Pa, Marko! ubi ga! Ne, gledam šta će da radi. Gledam šta će da radi, brat. Ja sam je degradiran. Jesi snimio to, brate? A, uzo si kill, bravo. Hvala, brate. Ti moto? Da. Ćao. Ćao. Kakav si jebani šipter. Smesi ko granin. I on ti je pingo phase rush odmah. Znači, brat nije razmišljao. Gdje imam face? Gdje mi samo ne? Ovaj, ne idemo invade. Smo kukavice postali. Jo, nemoj, ne! Kukavice postale. Šta je moj anti-heal bio? Od kleda? Smo kukavice postali, a? Da. Čekaj da se jedna osoba dve baku i onda zaskačemo. To Lucigan će preko i stiže majmo. Ajde, udri. Nemoj, ako Ma, go... znaš kakav cash sam dobio od njega? Kriptovalutu sam dobio, buraz! 140 gold quest, buraz, oh my god! Opljačko sam čovjek, ajmo, tu smo. Kris! Oko more odo u planine, ona voli reto jer se tada nose... Zasnovano, kak? To već ne znam. Top i mid, ne, evo ti bot, brad. Ja ne mogu puno ability, brate, ne. Ja ne mogu da pogodim jedan gen na bogu kada zapravo mogu nešto da radim. Ajde, dolazim. Ali ne da tenkaš kulu, brate, ono, 50,5 miliona puta, brate. Nemam što. Šta će mi ti heal, brate moj? Ne silazi iz glave. Jesi vozi sa glave, nije mi u glavi. Jebem ti Ignite, brate. Kako zabavno. Jebem ti majku mrtvu, buraz. I dobila je ulti, tačno kad je trebala. Kako sam je zezao na fonu? Možda budeš... Ajde, dođi vamo. Ovdje ćemo ga sad. Plašiš, to je strašno. What? Si brat iskočio? What? Jebe ga i kroz heal i sve. Onda ja onda ne postojim. Ja sam onda ispario. Ćao.